Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Now we are Putrajaya International Convention Center for the wonderful and fabulous the Kewak Master Asia 2026 edition. Beside of me, we have representative for kids category that we represent our beloved country Malaysia, none other than Siti Aisyah. How are you? Apa khabar? Kabar baik. Alright, so maybe you can introduce a bit about yourself. Mungkin Siti Aisyah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Aisyah binti Jasmi. Umur saya 10 tahun. Saya dari Kuantan, Pahang. Alright, Siti Aisyah, maybe you can share with us the reason why or objective you join this competition. Mengapa anda memilih ataupun objektif anda menyertai pertandingan The Catwalk Master 2026? Tujuan saya menyertai pertandingan ini untuk meningkatkan keyakinan diri dan juga menunjukkan bakat yang baru di dalam platform The Catwalk Master Asia. Wow, such a great objective from you, Aisyah. Okay, so maybe you can share with us who your role model in catwalk learning because everyone will have their own icon for catwalk. Mungkin anda boleh ceritakan siapakah ikon catwalk anda di dalam industri catwalk itu sendiri? Kak Cinta adalah ikon idola saya. Dia merupakan first runner-up Little Kiss Team Agent Global 2024. Wow, sesungguhnya kita sangat mengetahui siapa itu Kak Cinta ataupun the first runner up untuk Kids and Teen kategori Little pada tahun 2004. Okay, next question to you. Okay, maybe you can share with us if let's say you be a winner for kids category title for the Catwalk Master Asia 2026. So what kind of contribution that you would like to do for the society and also for this organization? Mungkin Siti Aisyah boleh bagi tahu sekiranya Aisyah memenangi atau bergelar juara untuk kategori kids kanak-kanak bagi The Catwalk Master Asia, apakah yang ingin Aisyah sumbangkan kepada masyarakat di luar sana dan juga organisasi The Catwalk Master Asia itu sendiri? Kiranya saya memenangi pertandingan ini, saya akan promosikan The Catwalk Master Asia 2026 dalam platform sosial media yang saya miliki. Selain itu, saya akan menjadi ikon kepada rakan-rakan yang sebaya dengan saya untuk terus melangkah dan berusaha untuk mencontohi saya. Wow, that's a wonderful Aisyah from you. So, oh my God, we have a lot of questions to asking you, but we want to end this conversation with the last question. So maybe you can share with us who you want to say thanks to everyone that's supporting you since day one you joined the Catwalk Master Asia until the grand final. Mungkin Siti Aisyah boleh ceritakan sedikit siapakah yang anda ingin berterima kasih semenjak anda menyertai pertandingan The Catwalk Master Asia 2026 sehingga the grand final ini sendiri. Saya ingin berterima kasihkan kepada semua keluarga saya, terutamanya ibu saya yang selalu bersama saya. Terima kasih kepada organizer Coach Syafiq K kerana telah memberikan platform ini kepada saya untuk saya mencukil bakat saya yang baru di dalam dunia catwalk. Terima kasih. Alright, that's a wonderful from you, Siti Aisyah. So I hope you're doing your great for the grand final of the Catwalk Master Asia 2026 edition. I truly believe you will be the one of the competitors for this event. Siti Aisyah, saya percaya anda akan menjadi salah seorang saingan untuk kategori kanak-kanak bagi The Catwalk Master Asia 2026. Semoga anda melakukan yang terbaik untuk grand final. Jumpa lagi. Bye-bye.